pun ni baro ki be pek lingba jong ni ka video ka ba nagaliang jong ni pastor jong ka sora zon yin spenlong ye ke jing le kai haka nyutrik benai bospo arjar arpuar hang ni ha po pengsat kurai site open bat kani ke jing penlong ke jong ni ke football kalong nagabanta ban ai bat kersan ke jing yarap ke jong ni ya katei ka Dr. H. Gordon Robert Hospital kabadan angte aja ya te kani kalong ke jing karpan yang yang jong ni ba pin sumha menyusun bentalang bat ni dan rengkat bat ni haka tega sni haka hinyo trip benai bispo arjar arpuar haka por si baje haka bangin yo panya lihat ya kini ka charitable football match apdeng ki pastor jong ka seorang zon bat ki officer naganika sub division tinggal kerbat dia ki para wani kiwi baro bat iparlok kiwi badon mensiam ban no senyang nani ban ai kajing rap nani ka donation sa nani ka hospital insubha ban le kumta da ka ba phi phone ni ki number ki ba nin sa ai happy yung ba kani ka YouTube channel bat ru ni karpat epi ba pinsim kia bat pin snow kia na kabanta kani ka kam haka ba ka hospital kan yo ban penon kam imba ini jingrap iba mapi bat mangi ni sim bentalang ha kaban garap ya kani ba hospital tang ini kan dia pi boleh sibun blame kurkui pi IP kemet kau kia, but adon ye kejing ni kapas kam, but adon ye kejing kaman dos kam ko. Ba play hiun play karat kelati ye ba dah kaman siam kau bakal doi. Pin ya no sinyang, pin ya kersan dan nak kita kali ke hospital. Kau badan ye kejing temu kau bakal jangka. Hakisi ipor wan nak kabentaban penbiang. Ya kijing don kam baro haga bedai ban sumar ban yo ya kijing koi ya kijing kia haga met kapal ban haga mensiam kubeshi